Alamzay rayonunun turgundары, mına bugün bizim ağayımız Mamazayt ağay менен Сулайман ağaydın kubugunu ötkөрüp atабыз. Mamazayt ağay bizde ekөөтен ağay болуп өткөн. Өтүп кеткен азыр балдары бар бул жерде. Ошол ağaydın кылган кызматыны эстеп, мынабы чабайчы туугандар жылыга өткөрүп жүрөбүз. Ошону өткөрүш үчүн бүгүн да мына куш келипсиңер. Силер бүгүн. Анан ошону азыр башында бир Кур'ан окуп коелу. Ошол кишилерге, анан кийин калган сөздөрдү кийин сүйлөшөлү. Макул? Демет окуп кой. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim velezzallin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti ve qina azabannar. Şu Kur'an sonatını ve mazayet ağay menen Süleyman ağaydan arvağa bağışladık. Ahiret avat bolsun, jay jannat tamasın. Rahmet. Assalamualaikum. Hurmatly sportçular, qandaysыздар? Mına bugün çabaylık tuğanlarımız, Ansagay aka oqsaqallarımız ошол Mamazayt ağay менен Сулайман ağaydын элесиге арнап жылда ушул волейбол оюндарын, шахмат оюндарын уюштурат. Ошого баарыңыздар куш келипсиздер. Эртең келе аткан 31-чи Кыргызстаныбыздын эгемендик күнүнө 29 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Баарыңыздардын ишиңизге ийгилик. Буйруса ушул оюнду жакшы кылып, жакшы зор деңгээлде уруш талашсыз жакшы өткөрбөңүздөрдү суранабыз. Андан кийин эртеге 6 сентябрь күнү эгемендик күнүнө карата Кадамжай колундагы кубоктору бар. Буйруса андагы группаларга ташайбыз. Буйруса бардык спортчуларга ийгилик. Жакшы өткөрбөңүздөр. Спортсмендер, бүгін ушул агайыбызды эстеп жылыга өткөрөбүз деген волейболду баштадык. Куш келипсиңер. Биринчи местага 15 000. Анан калганыны взнос канча чогулса, ошо 2-3 местага чейин неме кылып беребиз. Ошол. Не дейбиз? Бардыгыңа ийгилик, жакшы ойноп, жакшы өткөрүп беришиңерди суранабыз. Ошол. Пока взнос чогулгандан кийин беребиз. Взнос 200дөн. Волейболдукчу 1000? Волейболдуку 1000ден. Шахматтыкі 6 000. Общий немесі. Призовой фонд чабайдын өзүнүкү 6 000 чыгарган. Шахматтыкі. Общий азыр да жазылыш
жазылып атат ата. Assalomu alaykum, hurmatli жердештер. Бардыңарды бүгінгі ушул агай мугалимдерибизди, устаздарыбызды эскерүү күнү менен куттуктаймын. Айылдаштары, чабай айылыга, бала чакаларга ыраазычылык билдирип кетем. Себеби Москвада жүрүп бир канча жылдан бери ушул кубок призди өткөрүп беришип атат. Элиге да рахмат. Oyun тууралуу айтып кетейин. Oyun тууралуу 17 команда болсо, 17 000 взнос, 15 000 приз. Значит 32 000 акча, 50%. Биринчи орунга 16 000, калганы 2-3кө берилет. Ушул тартип ошондой да. Ушуну жакшы түшүнүп алгыла. Анан бир нерсе, мына жерде ушунчалык приз коюп берип атат акаларыбыз. Судьяны айткан болуш керек. Туура болельщик өзүнүн тарабын талашат. Судья болельщикке кулак салбайт. Качангаcha биз өзүбүз тартипке алышты билишибиз керек. Судья көрбөй калышы да мүмкүн. Мен көрүшүм мүмкүн. Но мен судья эмесмин. Бакырып чакырышты кереги жок эле. Ошол нерсеге тартипке кулак салайлык, оюнду жакшы өткөрөйлүк. Бизди маашы кылган соопчулукка кызматыбыз эле ойно бериш. Туурабы? Молодец кылам. Болду, менин сөзүм ушу. Өткөрүп берип атат. Шахматчы. Шахмат боюнча. Şu balası şu dua verip bağla buğa da bir. Ana, omin şu balanın kelечек кең болsun. Şu агай өзүнүн баласы экен. Шуга ден соолук, үй ичиге, бала чакасыга жакшылык болсун. Олар баары өткөргөнгө. Can tartış yok. Biz kılanı жақсы өткөрүп бериш. Талантка баштайды азыр. Каяrsыңарбы? Yani бирок болсо баштайм мен. Болсондан шоттала бересиz Can Şeker. 25'ten bir parça. Yok tanto. Aha. Burada hazır mı? Senaryo. Murzak. Oy, liniyani qarab turchi. Mana liniyani qarab turchi deyim. Чемек, красавчик. Апаз, oyna. O, Багыт красавчик. Gel. Onu kaysı birini sen yukarı bir kesin birinin yeni olsun diye. Ha, bayanman красавчик. Молодец, баяма. Ha, diline жарашайla urasın sen. Bir bankap koyayım mı?
Ulan. Men kitib qo'shib qaraysan, ey. Ya öten bir uçağa. Caneş bak o koşan da gidecek. Apaz oyna. Ay ne. Emlak ey. Ey Emin. Ey Emlak. Ya bas kaçacağız oldu.
Qancha mindik? Nos kelta saat 2'ye. Geçek yaptı. О, красавчик. О, красавчик. Жақсы ойнайберіңіздер, ойнайберіңіздер, жақсы. Nasıl yani düşürüyor? О, красавчик!
Нормально ойноо, жакшы ойноо. Нервс етпегиле. Аут. Ой, бля, негізке. Şoval ki ben başta sürüşmeye geldi öyle. Arkadaşlar alalım. Kan vardı. Bir de olsa alalım. Evet tamam. Grubu yok. Mantı bağlanlarını alalım. Aslan okey. Gide. Kim cazı utandı? Ha! Araba. Evet. Bas. Olay. Bitti. Hareket. Haber. Phoenix. One Yine Lokma kazda kimin varsın? Oladır. Var. Oladır. Ne? Fly. Ya qaytar sizlar o'ynab qo'yinglar. Beroqat qilasizlarmi? Bunday chekkaga. Bo'li. Yetdi. Ya, ala. O'yna. Olay. Kuch bormi? Evet sen asıllık. Hep şu stili bozduk ama. Mondras chiqarmoq olgan bular. O! Kim vurdu? Yeriniz. Öldü. Yeriniz krasavchik. Qaytib da yeriniz bu. O'yda kisiga. Ota ne? Oldu orqa tasang. Hayır tursan ey. Kat vurdular. Flanex. Talash olsang qaray, meniki de o'li.
Değildi öyle şu şaşa öğretkenler. Oo, Ernest krasavçıga. Oo. Döl, qayt. Jetken. Oo. Şu başta aldı ballar açıldı. Demete qat quray. Açkamar duvayıp ketdi da badan çöktürmedi. Ay. Qaytaq, повтор, ey. Demete, mana qilsan qolindi. O'tdi qoldi. Vallahi. Tartmayla koyunçlardı. Biz kaçamayız. Ha? Siye indir. О, красавчик. Все, Семетей, делай. Секируyle beraber. Koya. Oyna. Asilbek. Açıl. Altay baskıla. Onlar attı gel. Ah. Kamera. YouTube'a çıkarasın mı? Ha? Körözde jaz çıkamasa çıkarabız.
Oh. Ne? Evet, bitti ne yapayım? Bayağı bir tayt herifin. Vallahi. Herif bayağı. O, sen başa sokağını tattın. Bayman senin evinden iken ha? Ha? Vay молодец! Oyna! Ya şam ne çıkmadı falan? Sen balans mı? Konyak ya. Ha? Kaldırıp durma. Ne çek? Normal, devam, vur. Gel. Kaytar, sen çok yaptın be. Hana. Oy.
Niye başlandı? Oynamazlar Cengizler. Kollegalar, жақсы ойнағылар. Молодец. Маги, Қызылбұлақ, Шаднияки. Bizsey. 6. oyun da bizdi. 5. oyun bollak. Ağa adam aytıyor. Top ayaktasın ya. Fazla bol oldu. Bali. Ha, bak o yakta. Ha, can şöyle. Olmaz şey. Olmaz. Son olup koyamam. Sen de git kullan. Haydi. Hadi. Damır. Damır da çal. Bırak. Anlaşmadık. O zaman gel. Ya oyundan geldi mi sen koşatmam alo? Bu oyundan keyin neme de? Bu vaktan sonra. Adası çok isteyiz zaptır. Sevete bile katıp kaldık arayı. Katıp kaldık. Sizlerdir rasa tartayın desem. Kes. Silahın da geçti. Bak gel.
Üstüm alın, sorry. Üstüm alın. Homer jetmedi. Tamam. 24'te. Jen. Lan ben ayağa kaçtım. Shot. Hey, Juan. Bir deren vallahi. Sen özür alacaksın. Ama Polan boşalt Polan Sübyan açık var. Çık. Çık ama Polan boşalt koy. Boşalt ne? Geldik. Birinci sen Murat'ın gazete mi? Büyük. Üstüden. Üstüden canlı işte. Kolamasındır abi. Haydi. Bastır ben.
Bir daha sana fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim. Bunu boz bir ayda. Bizim kutu. Yes. Boru kaydar veriyor şurayı. Ben prosto aldım. Çok güzel. Hadi bol. Kaçta? Oyna. Aynısını da Allah. Düşünme çıksın be. Düşünme. Hey! Açık bana yani. Atlar. Atlet bana. Set. Bak. Uzun da. Semera mı davay davay. İçeriz mi?
Ben sana buna falan bunların sıradı mı? Oyun mu anda yola talaşma ederken. Basayım Altay. Murat. Altay. Gel. Talaşma opsun. Şu canım. Can ayna. At palangas kaynet. Kudayıma şükür ayı boyunca bugünkü turnirde Taşbaltayev Mamazayit Ağayüz'ün elesinden alıngan şahmat boyunca jenguvchi Abdusamat fondu Ergashev Ahunbek birinchi o'rin. Молодец. Maşallah. Qancha? 4000 birinchi o'rin 4000. Ikkinchi o'rin 2700 so'm. Uchqun fondi Baymatov Nurbek. 2700. Rahmat, молодец. Üçüncü o'rin Chavoy fondi To'raqulov Altınbek. Tak, bir yarım. Tak, dördüncü o'rin Abdusamat fondi Ergashev Ulug'bek 600 so'm. Молодец. Şahmat işlerinin bardığına rahmat aytamiz. Oyun yaxshi bo'ldi. Sizlerden başka nemeler estafettan alıp sizlerde şahmat süygönder bolsa sizlerden şunday oyunda uyuşturgular şahmat estek kalmasınca buna şahmat jenguvchilar ayırıkça Abdusamat fondu, Uchqun fondu bunu estafettan ulantıklaçı bundan akırgı boğulsun bu oyuncu. Şahmat sizlerge bir kol çapıp koyuyoruz. Bana yeni kalan Aksakalların nemesini ettim. Kançalat ey. 14 dolar birge. 14 Yok. Yok tarihler 3000. Bitken başkan söylüyor bilgi. Yoksa 3000 lira. 3000 lira. Kimge birincini kimge veriyor? Ayderken. Sizler aldınlar mı? Ayderken aydan yakin aldı. Sen de kaçta Bir carın 1500. Ayderken bir yarım bin. Üçlü kim aldı o? Neme Ayayatin komandası aldı.
Так, onda mına voleyboldan 3000 aksakaldарға bölünген отдельный 40 yaştan ödösü. Şonday mı? 40 yaşlı mına birinci orundu Aydarken aldı. 1,5 milyon. 35 yaşta söyledi mi? 10 yaşta. Endi çıktı 35. İkinci orunda Maydan aldı mına. Ningson. Üçüncü orunda kim? Üçüncü orun. Yok Çavay emez. Çavay. Sentr zonu oynaganda 4 komanda olganda erde. Nurkamil akaga beriladi. Gel mana üçüncü. Hamdi aka. Onlar yaş bola. Mına aksakaldar молодец. Oynap жүрgülö daima şunday. Aksakaldарға bir çakak салам. Endi главный неме мына. Улук эми өзүң сүйлөп. Voleyboldan birinci uçup ketkenге barın priz yok. Улук каган өзүң сүйлөп берем. Buna 3. месtoға 5000 Ayderken. Ayderken komanda kapitanı. Жігіттер волейбол ойнадыңар, абдус ойнадыңар. Мен қарап тұрып разы болдым. Шундай талаш ерекеш ойнадыңар. Молодец. Емінен талашты қасыңыз. Ынтымақ болуш керек та. Aka soğukta biz karayımız. Күйеті кесіңізді емге еңгергенше. Başından oynayın Ayderken sizler birge. Ұрышу ағыла. Бұл ынтымақ үшін барлары бір-бірден кешірім сұрап, ойын бүтті, ұнıttılar. Неме? Oldu ki bize kaçlarмен жіберіп талаш беріп қойған. Bizden неме? 14.000, 9.000. Oğa altın eke siz baras koyaka. Okul başlagan. Aksakal bir деген. Эми мына бүгүнкү оюнга келгениңерге бардыңарга чоң рахмат. Бул оюнда эми кичине талаш тартыш болот. Негизи ынтымак, бири-бириңерди көрүп, мынеттечи, бири-бириңерге дайыма мындай жардам берип, оюнда келбегендерди келдирип, түртүпчү. Ушинтип келейли, дагы биз силер кылгыла, силерге барайлы, эстафета кылгыла, силерде дагы ушундай бир өтүп кеткен жакшы бир агайлар, эжекелер болсо, ошолорго арнап силер дагы неме кыла, бизди чакыргыла, биз дагы барайлычы. Мына бүгүнкү оюнга келгениңерге чоң рахмат. Дайыма ушундай биримдикте, ынтымакта оюн боло берсин. Ушул Чавай айлыга да. Мен өзүмдүн атымдан, мына шу бүгүнкү катышып берген спортсмендерди атыдан, элибизди атыдан бардыгыбыз ыраазычылык билдирип кетебиз. Ana şu priz koyu bergende bardıq, юбилейсы менен тинч болсун. Мусапырчылыкта жүрөбүз, эсен аман. Кандай максат койгон болсо максатта ишке ашып, Кыргызстан элибизге эсен аман бардыгыбыз кошо жетишип кетейли. Эми калган кийинки оюндарда муну ушундай бакыр чакырыш болсо акырга жетет деп. Болгону 10 мүнөт жетпеди бизге. Мына өзүбүз күнөкөрбүз балдар. Болду. Неме максат кылган болсок, ниетибизге жетелик. Жанына. Агай кийинки оюнда айтып коем. Kiyinki oyun 31'e verelim ya vermeyin. Yok. 6'sı. 6'sı. Orada verelim 6'sı da. Ova. Egemen Dönük'e